Bwega mũraithĩri wa Meru TV rũkĩrĩ rũngĩ rwega rwatwĩna mbere kwĩgua twĩcemanagia aga kĩrĩ mũbango wetu wa tũringe ime kĩrĩgagĩra atĩ makũrũ kunthe ũthĩrĩ tũthiĩte na mbere kũraithĩra ũrĩ rũkĩrĩ rwaku rwathĩrĩ tũrũkĩagĩra na kĩrĩa gĩntũ gĩcacawa. Na ikagita kumenya mara marĩ ndani ya magatheti ni ukaguthira bambĩta ni Famina Zwa Kimathi na njĩra ndĩ na ngatheti ya The Daily Nation, ndĩ na ngatheti ya The Standard. Ngatheti iria nkuona ciĩna ngono kĩthumba ama na iria ciĩthĩrĩtwo ikinambĩra kwĩgĩkuyagĩria metho mũno kĩ ngatheti ĩno ya Daily Nation ni mantu ma courses skills that will add you a job fast, yeah, courses kana course iro kubatira kwithirwo kirutha mpui na iri kainambira kunenkera ngugi wa mpui ni uchunkuni bwa withiritwo kainambira kwa bukirutho na ara survey ithiritwo kainambira kwa kirutho kire na graduate degree and diploma holders most preferred courses ira ciumba kuinambira kwa igwe utethagiria kuringana na ripoti ino ithiritwo ikionania employers in Kenya are in need of works in the field of information technology, finance, business management, engineering, transportation, logistics, law, social skills, including effective communication and critical thinking are also key factors during recruitment, according to a new skill gap study. Mantu mamwe tukainambira kwa tukimethagĩra ndeni ya karatatini ya tugana tukainambira kwa tukimethagĩra ndeni ya karatatini gatuthatu na kinya karatatini gatuna ni mantu mamwe Ruto kithiritwo kinambira kwa kerageria EU Parliament ni mantu matu kainambira kwa tukiona na ara President William Ruto ethiritwo kinambira kwa kiadiria European na Union Parliamentary yesterday kana muthenya wa goro Strasbourg, France na arathiritwo kinambira kwa kiromba EU kuinambira kwa kiwatambaru mubango wa Kenya wa kuinambira kwa guo kiongera polisi na arantechia Haiti kengo gutigira ati ukaribu kuinambira kwa bukiagagira nkuruki mantu makona na flans kana mantu makona makondoria gachagua na thiritwa kinambira kwigua kiareria gachagua takes on governors na thiritwa kinambira kwigua kia deputy president Gathi Gachagua na thiritwa kira magavana kwithirwa bakirekana na ku blame thirikari nene nuntu bwa kugwa kana nuntu bwa kuinambira kwigua bagifail kiri kwariria mantu makone na muguo ora withiritwo kinambira kwigua ukinyeria antu mwanya deputy president Rigathi Gachagua na kinya mujumbe wa Nyali Mohamed Ali na abathiritwo bakinambira kwa bakinenkanagira matrix kiri baraba yathiritwo bakinambira kwa bakiringithika ni El Nino kana mbura ya El Nino ira yithiritwo kinambira kwigua kianda nkunyu untu mwanya nthiguruni yetu ya Kenya. Karatatini gatwiri na nkuona employers here are the skills you need to get a job. Kwina skills kana kwina mbio kwina mauti mara kwina mbere kwigwo kibatara kengo gutigira ati kwithirwa ukionaga ngugi na mpwi iriaga ucio mukainambira kwa kithoma gia karatatini ya kagatwiri na kinya karatatini gatuthatu ndeni ya ngatheti ino ya Daily Nation murithiri wa Meru TV kengo kainambira kwigua ukimenya skills ziri kwinu kubatara kando kainambira kwigua ukimenya ni skills ziri inu ukainambira kwigua kirutha kengo ikainambira kwithiri utetheria kuona ngui wa mpwi double hell for Ruto Raila talks as deadline approaches achore ba President William Ruto na ba opposition Raila Odinga muthenya wa goro bathie na mbere kwigua bakionaniria gumu kiri twanya twago kagitanika mucemanio uyu kana ahead of crucial meeting with the National Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u this morning on tax matter. Bethiritwo bakinambira kwa bakioneria gumu kagita karabara na waziri wa mantu makoneni na kigina Njuguna Ndung'u. National dialogue kana rwaruru thiritwo kinambira kiri kamiti ino chichiru thiritwo kinambira kwigua rukiri kana na changamoto bobo bwarua bobo ngibuke bukibingawa kagita
kagitani kara ntariki 26 cia mweri uyu irio muthia gwa rwari ruru ukaina mbere kwa wikinya kagitani kara nwe Mr Odinga Azimio la Umoja One Kenya Coalition kaina mbere kwigua aki insist kuthina mbere kwa wicho kana kukirithirwo muno mantu makoe na kigina kana Finance Act ya 2023 with the proposal to scrap the housing tax and halving of the value added tax on petroleum products, the current 16% to 8%. Yeah, Raila thiretwo kiina mbere kwigua kiariria muno mantu makonenia house tax koina mbere kwigua geteane na muno nkuru kikiri mantu makoe na maguta kaengo gutigira ati kira gintu kiri sawa sawa murithiria wa Meru TV. It didn't light, but this appears untenable since the report is not ready for submission to parliament. Yeah, report ino tithiritwe iri tayari kwirwo nara ndani ya parliament nara in today's session the committee co-chaired by Wiper Kalonzo Musyoka and National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah want Professor Dongo to explain the economic implication of the proposed tax cut by the opposition. Bethiritwe bakenda Njuguna athi na mbere kwagitariria muno mantu mama koneni na kigina kengo gutigira atimbi kengo gutigira ati inde twikwereka bwega na muno nkuruki himwira nene kuona ati mukenya awengwa ati na mbere kwigua akinyirikaga muraithiria MP spirit of an extra 3.4 billion for Ruto DP. Members of National Assembly were yesterday sharply dividend of the extra 3.4 billion allocated to State House and the Office of the Deputy President in supplementary budget. I of the 2023-2024 finance year budget and Appropriation Committee Chairperson Ndindi Nyoro defended the allocation and urges his colleague to approve the Supplementary Appropriation Bill 2023. Ikwethete kwina mugaukano kirimbe chino chia 3.4 billion ira ikugaiwa kiri obichi ya rais kana iri kunenkanwa kiri obichi ya rais na kinya ya munini wake ontu babu thiri tukina mbere kwa bukirikana na kugaukana kiri atongoria aba bunge konenie na wantu mambesha ino munini wa raisi karatatini gatuthanthatu na thiri tukina mbere kwa kimenagiria magavana nontu bako ina mbere kwigua batautetheria kiri mantu makona makondoria mara methiri tumakina mbere kwa maikarika guntu mwanya Deputy President Rigathi Gachagua na thiri tukina mbere kwa kira magovernors kurekana na ko blame kana kurekana na kuorotera kiara thirikari nene nuntu bwa kugwa kwago na arakiaria thiritwe kina mbere kwigua kiaria mantu makonenie na bara bethiritwe bakiringithika anene ni kondoria riri thiritwe kionekana county mwanya kagita karia thiritwe kiuga national government kana thirikari nene ikaina mbere kwigua kirutha party yayo kiri kunenkanira irio na kinya utethio kiri bara bethiritwe bari na kana baringithikite ni kondoria ri akiri Mr Gachagua nethire nkurukia kina mbere kwekinyeria ati magavana batiri kwigua baikara nthi na wetera kuona bura nontu mbeca tayari benacio ibakubatira kuba bakirutha ontu kengo kuona ati bagutetheria kiri mantu wa Mr Gachagua akiaria na nteche Mombasa muthenya wegoro na athia na mbere kwigua akijoino kana akiwatania na mujumbe wa Nyali Mohamed Ali bara bethiritwe bakina mbere kwa bakimenagiria Gavana Abdul Nasir nontu bakoina mbere kwigua kigwa kiri gutetheria antu bara bethiritwe bakiringithika ni kondoriri. We want Governor Nasir to buy phone for those affected by farms. Turienda governor athina mbere kwigua kigura irio kiri bara bethiritwe bakina mbere kwigua bakiringithikaga. DP ethiritwe bakina mbere kwigua akiongera na kuga ati governor kinya bio bwina mbesha antu batikubatara kuina mbere kwa baikuyaga nontu bwa gutwika batikuona utethio whereas bio bwingwa bwina mbesha ira bukubatara kuina mbere kwa bwetethagiria antu benu na kogu nethiritwe kina mbere kwigua gitambitwa kiri atongoria kuthi kana kiri magavana kuthina mbere kwigua baki onanagiria
kwina mbere kwigua bakirutanagiria na kuonaniria mathungu mao kiri gutetheria antu baba. Karatathi-ini ga mugwanja bado ni mantu maya makone na El Nino methiritwo makiariruagao na arendi kwithiritwo kionekana makondori mama ndeto cia Marsabit County, Laisami Sub-County nithiritwo kina mbere kwikinyagikaga sana ni makondoria mama kurekana mbere ithiritwo kina mbere kwigua ikiura yes ni tharimo bia supposed to be a blessing after the drought, but just like the dry spell spread down for thousands of the livestock, the heavy rains have also swept their hands away and cruel twist of fate. Nara kwekana mbura ino bantu yethirwa iri kitharimo nyuma ya kwigwa kwina gumu wakagita kara mbura ino yethiritwo kina mbere kwigwa igitwika endige kuringithia keguta mioyo nkuruki yantu kumania na makondoria mama methiritwo makina mbere kwa makionekana guntuku kagita ka gumu gutina gya kuria kagita kara mbura itakura thina ya bya kuria iriku kagita kara gukura thina ya makondoria iriku mbura ino ni yethiritwo kina mbere kwigwa ikionekana kana ikwirwa nthiguruni na ithiritwo kina mbere kwigwa ikiringithia guntu mwanya mwanya muno na arantecha Wajia, Garissa, Mandera, Marsabit, Isiolo, Karibe ithiritwo bakina mbere kwigwa bamwe bakirasmirika kuthama kengo guchwa guntu kungi wa ukara kura bakaina mbere kwigwa bagikara kumania na mbura ino yethiritwo kina mbere kwigwa ikiringithagia anene. Irugono waru ndandikitwo na uraya karatathi-ini kaka mugwanja murithiria wa Meru TV. Karatathi-ini ga tunana karatathi-ini ga kenda bado imantu makoneni na biashara imunkwana mathite na mbere kwa makiandikagirwa aga murithiria kwogu ukaina mbere kwigua ukiruthaga tukaina mbere kwigua ukiguraga ngathiti ino ukaina mbere kwigua ukibonagira ndeto ino cionthe ma murithiria wakwa mwendo. Karatathi-ini ga 10 incidentally molasses smuggling carefree trade and illicit drink mantu makoneni na unyui bwancho bwana bandikiritwa those Medro men who pretend to be farmers in a bid to get morals from mirrors to sell in Uganda can be dangerous. Mantu mancho binakurikana John knows that he needs to be extremely discreet on his self-approved mantuma wendiwo kana mantu mancho bino methiritwo makima nambere kwa makiandikagirwago ira chithiritwo kina mbere kwigua ikiringithagia anene miturire ya amwingi. Karatathi-ini ga 11 ni mantu makona Public of Kenya National Invitation to Summit Memoranda niyo yethiritwo kiandikirwa karatathi-ini ga 11. Karatathi-ini ga 12 bando ndeto inuchie wagu. Karatathi-ini ga 13 mantu makoneni na bank. Karatathi-ini ga 14 ni mantu kwa tamamu bado. Karatathi-ini ga tugana karatathi-ini ga 16 ni mantu makoneni na Denver mosquito spices now in Kenya kurwa kwina nchiarwa inthuku sana ya mosquito kana ya rwagi ira yethiritwo kina mbere kwigua ikinya aga nthiguruni ya Kenya kwogu antu kabathina mbere kwigua bakimenyagira nontu ruchiaro ruru rwa rwagi rurwe ruchiaro ruthuku sana na kwogu mbwega kwina mbere kwigua tukimenyagira mbwega kwina mbere kwigua tukiraithagira muno gutigira ati tukwebukana na mirimu ira yithagirwo kina mbere kwekiumania na ntheru ta ino. Karatathi-ini ga 17 aga ndiona mantu makoneni na the Royal Ario Gabore Botswana mantu manthiguru mwanya mwanya tu mankwana mandikiritwo Africans Agenda 2063 making the dream come true ni mantu ma African Agenda nkuona tongoria mwanya mwanya kuma nthiguru mwanya mwanya kuona kwina tongota Alice Nderito Under Secretary General Special Advisor on the uyumite Kenya kwina Rule Jimmy Opele kwina atongore kathumba tu barabethe tu bakina mbere kwigua bagitongoreria ndeto ino yo nthema
Karatatini ga 18 imantu makoni na maoni. Karatatini ga 19 imantu mambia mankona ndio na mbichi ya cartoon baraba ndete cartoon ukainambara ko kigora gya karatati aka no kebonera mbichi eno ya cartoon. Karatati ni kamirongo iri ni barua irachithia nambere kwikiane kundeni ya karatati aka kana mndeni ya ngatheti no. Karatati ni kamirongo iri na imwe ni mantu makonenie na makaunti ndetse makaunti iri ya gugu karatati ni kamirongo iri na tuthatu na onto kwambiria ntheto ira ikuringa biongo bia ntheto na ndeni makaunti mwanya mwanya ni na rugono rwa rwandikiritwe muno agago ni Port Racing Airways capital investment Senator Simon Sakaja of estate upgrade mantu makaunti tuma mandikiritwe agago mathite na mbere kwa ngango chwa ndeto ira nkona ikujeria metho muno karatati ni kukathingatiriti mantu ma motoring mantu mankari barabendete mantu mankari mari agao karatati ni kaukangi mantu makonenie na parenting kana mantu makonenie na kumenyera ana mantu maumethete makina mbere kwa makendikagirwa agugu karatati ni gato thatu let's commit to ending violence against women gatu inambere kwigwa twitigira ati tukuthiria ndoa tukuinambere kwigwa tukithiragia ntiga kiri kuru tuinambere kwigwa twitigira tukuthiria ntigirithia nambere kwigwa iki tugichiretagira kiri kuru irurugono nkona ruthite nambere kwigwa rukujiritie methwaga na irugono rura ukaina mbere kwigwa ukithomagira kwa njira indaya bora tubatiri kuina mbere kwigwa tukiruthata bora tubatiri kuina mbere kwigwa ri tukitigira bamami betu bari sasawa ekuru betu ari betu bati kuina mbere kwigwa bakinya maragwa na tuthia na mbere kwigwa handle mbi na tuthia na mbere kwigwa handle iroto biaku na tuthia na mbere kwigwa handle iroto biaku ukaina mbere kwigwa kiona ngono kathumba kiri antu mwanya mwanya bara bethiritwe bena iroto nkurani a karatatini gatuna ni iroto bira biethiritwe bikithema bamwe bamama bateto muntu akarota mantu manene sana kana mantu mathuku mamwe sana mara mathia na mbere kwa makithema egwa atari na toro kawi karatatini ka kiri mantu makoneni na kwimenyera turi twingwa karatatini ka 45 kari agao mantu bado ma KTDA munkwana bathita mbere kwa makiaragirwa agago karatatini ka 46 mantu makoneni na ulimwengu ni narankuona Nigeria battles major diphtheria outbreak mantu makoe na ulimwengu kana mantu makoe na kendegoro mumethiritwe makina mbere kwigwa makiandikagirwa agago sana sana muri beria wa Meru TV kumira gungono ile kuiningi nkuona former United States First President Michael Obama career Obama promulgate we can end child marriages in a generation baririti mantu makoneni na kuthiria ngurano cia twana nchobethiritwe bakina mbere kwigwa bakiaragiria agago aratwana twithiritwe tukina mbere kwigwa tukigurawa karatati ni gatwana karatati ka 30 ndiona men is now about to recover to mantu tuma advert mwanya mwanya imunkwana mathite na mbere kwa magikagirwa agago koguo kaya kumagaruka kagura ngatheti ino murithi wa Meru TV ukaina mbere kwigwa ukibonagira ndeto ino cionthe chiritwe kina mbere kwigwa ikiandikagirwa aga ugu police in crisis talk over damning report ngatheti ino ya The Standard kinya yonde ona yina ngono kithumba kana ngono mwanya mwanya aga ugu ira chiritwe kina mbere kwigwa ikiandikagirwa police in crisis talk over damning report arankuona retired Justice David Maraga a task force made stinging recommendation against the National Police Commission and meeting has also been set for next week after one Bolton yesterday to discuss a way forward and start the implementation process, including calls for commissioners to end
home. Ni nyuma ya riboti ya Maraga kuina mbere kwekithura mantu mwanya mwanya akiri gitengo giki kia skari no arire ndi mucemani wirigiritu kuina mbere kwekithura kiume tuthiete gucua ngerekana ya mantu ma monde na ikengo kumenya njira ya kuthukia ni kirimbi njira ya kuthukia kiri gutigira ati mantu makwegwa makithia na mbere bora gukobatara. Farmers get maize dryers to cover post-harvest losses. Arimi bethiritwe bakina mbere kwa bagechwa dryer yamwira ciumagia imera kana irio reba biakethwa kengo gutigira ati bakwebukana na losses bakwebukana na asara ira bathia na mbere kwa bakiona enene kumane na guketha irio kagita kara bithiritwe bitari biomo. Ni mantu mara tukaina mbere kwa tukimethagia karatatini gatunana ndeni ya ngatheti ino murithiria wa Meru TV. Police bosses call a crisis meeting after a indictment by Maraga team. Muchemani ura wethiritwe kina mbere kwa ugitwa. Regrettably, however, the NPSC leadership has acquiesced to the continued assumption of its function by the NPS leadership, thereby exacerbating the vices that it was established to readers, the report said in part. Ripoti ino ya Maraga nayo yethiritwe kina mbere kwigua igitithia murugutira sana kiri gitengo giki. Ndio nataka ni 15 chereki na kuruka nyuma ya thithatu cherukiri murithe wa Meru TV mbitikire mbithiro nkiuma garukaga nini tu mbithiro ngikuyagia ruo alafu kengona ndachokera tukaina mbere kwigua tukithirikagiria kumurika mara marindeni ya mangatheti guku ni kwa Meru TV na utikathi kuraya. The BT Sacco nio sako ya kwetongeretie mantune jaki mbesha na tureje gukinyira kiroto gyaku netejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekuro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. Nyume ya kiumia gekira jana kirina minogano kubasha kanyaga kunogoka na nimesha shindwa kukonga Nandi tetemesha mashariki ego kinya nogora mbaru na wini ya kauna na ndombo mwanki shiake na ndenesha au kanyuma kana wenda tuishitaga mitulinga Kana ne Jumamosi chonde kwambira thithano cia rukiri mwaka thinyanya cia muthenya ureteri ni Kenfree kana wenda Kenwave. Niko na one life to live mimi nataka muni celebrate. Niko na one life to live mimi nataka muni celebrate. Leo tunadori mefasola tijo. Nyuma ya machine kana wenda nyuma ya Dex ugakunda urembo mwanki ni Ramsey na Real. She on business. She on business. Rikana nende netetemesha mashariki 101.2 Very FM.
Dairy FM Wirigiro Bwamiru. Sit down, Yesu. One. Kibiki bang bang bang. Mama no wakira twaga kanya gushokeria mwene Nyamurungu nkatho. Ni mago mama na gukira ikiama. Tunalala amka, Yesu anapepea. Una eru uringe kara utaridhari mobiaku. This year, blessing, money, testimony. Gwatania na MC Domaris K. Ngotongorete shokeria mwathani nkatho. Bogitara idharimo amuntu kushonde cia kiumia Akana made mwanka Friday. Kwambia thaa ithano cia rukiri mwanka thaa mugwanja cia muthenya. Bango juri Mubango na just the wave. Oh yeah, the wave show. Mwokozi wangu I love you. Nimeacha mavela, nimeacha mabebe. Nimeacha mavela, nimeacha mabebe. Regi marketing ne boko gwato geni gwemu wa biashara na onjorithia kire mochemane jwa kwa riko ni biashara. Mochemane jeo jokethera jore Greenwood Mall motindo kangangi kwa mbiri tariki 29 cia Disemba. Mwanka tariki 24 cia Disemba na gukethera kwena ataalamu krokia igana rimwe. Mochemane jeo jore na onjorithia nkabo. Kwigwatira kanya gakwananio tea na biashara yaku ne kuma chiringi 30 mwanka chiringi 100 konjorithia kana kusponsor mochemane jeo ne chiringi 150 mwanka milioni 1. Boroto jo mochemane jeo ne omenyaniria na riera ria kibiashara Kenya. Kwigwatira manto nkoroki turingire thimo gukurukira namba iji 0720 386 278 kana 0711-393-939. Mobiachara chiumerie ne utokonjorithia biashara chietu tore amwe ugakurukiroa. Gwara 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 ushinde na Betika app. Kuna Volkswagen Polo 2 mpya zinangojea wenyewe, nduthi 4 brand new, watu waomoke. Ongeza 55 inch screen 4 juu ya hizo, na TV kubwa uendanishe na nini. Kuna PlayStation 5 4 mpya za kushindaniwa. Kuna 100 smartphones to win, na hatujamalizia hapo, unaweza shinda up to 500 bob cash au free bet kila siku. Na ni simple, pale kwa Betika app wekelea minimum bet ya 20 bob on at least 3 pre-selected games, utapewa chance ya kuscratch. Gwara hiyo kitu na unaweza kuwa one of the lucky winners. Download Betika app sasa hivi. Gwara 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 ya VW Polo ya nduthi mpya. Betika, jukwaa la mabingwa. Chukuria St. Agnes Maregani okugwata ogeni kirejukania bwa January buria bwetete na mbere. Interviews ne chiambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 20 cia mweri jwa Disemba mwaka jo. Ntuko chionde chia kiumia mande mwanka Friday. Mochiari ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi. Karam, pencil, report book ya nare mwana rathomaira na chiringi magana jairi yake. Obichi chieto irerugurwa kwa mberi ya dhaijiri na ndaika 30 rukiri mwanka thaa 8 cia muthenya. Mochiari
rete mwana waku aigwatere kanya cukuru yetu kurio. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi 3 kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuerekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru iria tongerete kimathomo aja Meru na Kenya ngima na nitukinyaniretie mibango ya mutaratara jumweru jwa kithomo CBC na Nandi turi na Mwanka Junior Secondary School. Cukuru yetu turi na Ritoba Boarding na Day Scholars. Jukani bwa January 2024 kiri Junior Secondary School PP1 Mwanka grade 6 ni bwetete na mbere na mareijetu neja kuguna mukojo waku. Kumenya mantu nkoroki turiongere cukuru kana turingere thimu gukorokera namba iji 0725 977 114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Bwega tukuinambere kwa tuicho kagira kairi muridiria wa Meru TV gatuinambere kwa watu kethirikagiria tuweka tutigira karatatini atwiri ndeni ya ngatheti eno ya The Standard ni kire ngone chithe tukinambere kwa wikinenkagirwa orito ndeni ya ngatheti ino karatatini gatona imantu mara maruto mara tuthira nambere kwa tukithira kengatheti era yengi ni nara raisi ya dheretu kinambere kwegwa akiaranagiria kana akiaragiria iyo nare dheretu kinambere kwegwa kibaudia gutigira ati bakwata mbaru agenda chiandegru eno yetu ya Kenya Karatatini gatugana karatatini egatuthanthatu mantu makone treasury delay in funding land to crisis in areas battering El Nino wagibwa kigena yakugana bubwethiretu bukinambere kwa bukiringithia bantu anene mantu makone nie na mbura era yethiretu ikinambere kwigua ikiaragatia guntu mwanya aga nthiguruni ngono kithumba ma irindeni ya ngatheti ino oka kuma gora ngatheti ino kainambere ko kibonagia ngono no cionthe kwa ithigu magaruke ugure ngatheti ino ukainambere kwigua kithagira ngono ino cionthe na ukainambere kwigua kimenya no ngono ino itakachi icokerete ile ciandikitwo ngatheti-ini ino ya The Daily Nation na The Standard kwa ugu ukainambere ko kiguragira ngatheti ino ukayabonera mantu maumonthe guku ni kwa Meru TV ni ukaguthira bambitani family na zo Kimathi ethiro na kagita kega.